Bismillahirrahmanirrahim. Dragi prijatelji, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Svaki dan moramo piti vodu. I voda je jedna od najvećih Božjih blagodati na ovome svijetu o kojoj uglavnom ne razmišljamo. Danas želim da podijelim nekoliko ideja, nekoliko misli o tome šta je voda i zašto uzvišeni Allah dželle šanuhu na 63 mjesta u Kur'anu Kerimu spominje vodu sa njenom osnovnom imenicom kojom se ona najviše označava, to je el-ma, odnosno voda. Dakle, voda se u Kur'anu Kerimu u ovom obliku spominje na 63 mjesta. Kada se uzmu drugi oblici spominjanja riječi vode, odnosno el-matar, el-gajth, el-ujun, el-enhar, el-bahr i tako dalje, dakle, da li je to tekuća voda, rijeka, da li je to more, da li je to izvor, da li je to nešto drugo, onda je dakle, broj spominjanja vode u Kur'anu Kerimu nekoliko stotina puta. Zašto je to tako? Pa upravo zbog toga što uzvišeni Allah dželle šanuhu upozorava ljude da je voda u stvari jedno od Božjih čuda na ovome svijetu. Dakle, ta jedna skromna voda, ta jedna voda koju mi uopće ne posvećujemo pažnju, uopće ne razmišljamo detaljnije o vodi koju pijemo, jednostavno ona je jedna od Božjih čuda na koje mi jednostavno ne obraćamo pažnju. Voda je u stvari izvor života. Bez vode nema života. Uzvišeni Allah dželle šanuhu kaže, a zašto nevjernici ne razmisle o stvaranju nebesa i zemlji? Zašto ne uvide da su, dakle, zemlja i nebesa bili jedna cjelina? Fefetaknahuma, kaže uzvišeni Allah dželle šanuhu, pa smo ih mi rascijepili. Dakle, upućuje uzvišeni Allah dželle šanuhu na teoriju velikog praska. A onda uzvišeni Allah odmah poslije toga kaže وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. I kaže, mi smo svako živo biće stvorili od vode. A zašto oni ne razmisle? Zašto oni ne vjeruju? Dakle, uzvišeni Allah prvo spominje stvaranje nebesa i zemlje, spominje dakle taj veliki prasak ili veliko dakle stvaranje iz ničega bukvalno. A onda nakon toga gospodar ukazuje na drugo njegovo čudo ili drugi njegov ajet u prirodi, a to je u stvari voda. Dakle, i stvaranje od vode. Dakle, svi živi organizmi jednostavno su stvoreni od vode. Dakle, osnovni sastav svih živih organizama jeste upravo voda. I uzvišeni Allah nam dakle ovo spominje daleko prije bilo kakve nauke koja je mogla na neki način da ovo potvrdi jednostavno ili da otkrije taj fenomen, dakle da je sve živo stvoreno od vode. Dakle, voda je u stvari šta? Izvor života. Voda je znak Allahove moći. Dakle, vidite ove Allahove moći sada oko nas, dakle okovani smo snijegom. Nema ljudske tehnike koja bi mogla ovaj snijeg na jednom da ga skloni. Dakle, niti ima ljudske tehnike da proizvede ovoliku količinu snijega. Dakle, jednostavno, to nam je vrlo važno i uvijek da razmišljamo i jednostavno iz te prizme na drugi način. Također, iz islamske perspektive, jučer smo govorili kratko dakle, o čišćenju i malo sam spomenuo dakle, mestve, odnosno potiranje po mestvama, upravo radi olakšavanja ljudima, radi približavanja ljudima vjere. Jer evo mi smo sada, recimo, kada smo na poslu, ja sam sada, recimo, malo prije abdestio, dakle, teško je, vjerujte, nekada je teško, dakle, skidati čarape i tako dalje. Dozvoljeno je, dakle, učiniti mes po čarapama. Međutim, voda, šta nam je voda? Voda nam je sredstvo za čišćenje. Voda nam je sredstvo za čišćenje naših prije svega tijela. Jer vidite ove ruke, dakle, stalno nešto s njima radimo, stalno se rukujemo, stalno dodirujemo, dakle, ove površine razne, ne znam šta da diramo. A dakle, svugdje tu se u stvari nalaze određene klice, određeni mala, nevidljiva ljudskom oku, dakle, organizmi, nevidljivi organizmi koji jednostavno mogu biti pogubni za čovjeka, mogu biti štetni za čovjeka i tako dalje. I zbog toga je to vrlo, vrlo važno da razumijemo da je također, pored toga što je voda izvor života, pored toga što je, dakle, voda u stvari dokaz Allahove dželle šanuhu moći, treća funkcija vode jeste da nam je ona u stvari sredstvo za čišćenje. Dakle, uzvišeni Allah dželle šanuhu dao nam je vodu da se njome čistimo, da čistimo naša tijela, da čak kada hoćemo, dakle, da se njemu obratimo, gospodar od nas traži
da uzmemo abdest ili ako imamo potrebu dakle, da se okupamo, jer to fizičko očišćenje u stvari potrebno nam je da bi u stvari postigli duhovno očišćenje. Dakle, ide uvijek prvo fizičko očišćenje, a onda nakon toga ide duhovno očišćenje kroz namaz, kroz zikr, kroz učenje Kur'ana i Kerima, obavljanje tavafa ili nekih drugih dakle, ibadeta. Sljedeća stvar gdje se voda u Kur'anu i Kerimu tako često spominje jeste da je voda u stvari simbol Božje kazne. Dakle, može biti simbol Božje kazne jer znamo da su mnogi narodi u historiji uništeni upravo vodom. Dakle, tsunamijima, velikim poplavama i tako dalje. Imate Tufan kojim je uništen Nuhov, ali i salatu selamov narod. Imate tsunami koji smo i mi evo zapamtili jedan koji je bio prije koliko deseta godina i tako dalje. Dakle, jednostavno voda može biti i to. Dakle, gospodar svjetova od te mirne vode, od te jednostavno skromne vode, od te vode bez koje nema života, gospodar u stvari nekada kazni ljude, odnosno može da ih kazni i što smo mi u stvari vidjeli da je bilo u stvari unutar ljudske historije relativno česta stvar. Dakle, da gospodar je kažnjavao ljude izvorima. Jednostavno izvor koji proključa, dakle, jedan mali izvor. Ja sam, vjerujte, nedavno gledao veliki odroni koji su se pojavili, velike dakle, bujice koje su nastale od jednog malog, skromnog izvora. Pa molim Allah, evo kada se ovaj snijeg okopni, da neće, ako Bog da, biti veliki bujica i veliki poplava ili nečega slično. Dakle, sve su ovo u stvari koje se tiču vode i zbog toga je vrlo važno da razmišljamo o toj vodi. Dakle, jedna supstanca, od te jedne supstance ovisi cijeli život. Dakle, nemoguće život bez vode. Bez vode koju mi uopće ne posvećujemo pažnju. I zbog toga se od nas traži da kada pijemo vodu, da kažemo bismillah. Dakle, da se sjetimo Allaha dželle šanu, da shvatimo da ne bi bilo života bez te vode. A kada završimo pijenje vode, da kažemo alhamdulillah. Dakle, da se zahvalimo gospodaru svjetova koji jednostavno daje čovjeku dakle, vodu da jednostavno preživi na ovome svijetu. Dakle, ovaj pristup islamski pokazuje nam u stvari da Kur'an ne spominje vodu samo informativno, nego spominjanje vode je odgojno. Dakle, koliko god uzvišeni Allah dželle šanuhu spominje vodu, on je spominje s razlogom. A dakle, jedan od glavnih razloga jeste da mi uzmemo pouku. Da naučimo nešto iz te vode, da naučimo iz spominjanja vode i da razmišljamo o toj vodi. Dakle, vidimo dakle, da Kur'an se ne obraća samo vjernicima, nego se obraća mislećim ljudima, ljudi koji razmišljaju. Dakle, da postave sebi jedno logično pitanje, odakle voda na ovome svijetu? Dakle, zaista jedno interesantno. I onda ćete naći kuranski odgovor da je uzvišeni Allah spustio vodu na ovaj svijet. Dakle, da je voda spuštena na ovaj svijet, da ona jednostavno nije imanentno dakle, dio ovoga svijeta. Jer kada zamislite taj veliki prasak ili veliku eksploziju, dakle, voda u toj situaciji nije mogla postojati na zemlji, nego je naknadno dakle, spuštena na ovaj svijet. Sljedeća funkcija vode kao poziv razmišljanju svakog insana ili svakog mislećeg čovjeka trebala bi biti, u stvari vidite, sada se nalazimo u zimi. Puno je stvari odumrlo. Dakle, međutim, uzvišeni Allah dželle šanuhu će dat kada ovaj snijeg otopli, kada okopni, dakle kada ode, jednostavno da se bilje počne polako regenerisati. Život se ponovo vraća. I mi vidimo u stvari ljude koji vjeruju i očima svjedoče da ono što je bilo zamrlo, ono što je bilo umrlo faktički, da se ponovo oživljava. Kur'an nam navodi primjer upravo toga. Dakle, bilja i dakle vode i uloge vode u tome kao primjer proživljavanja nas ljudi sutra kada dakle nas prvo ne bude na ovome svijetu, a onda nakon toga ako Bog da kada budemo proživljavani. I zbog toga dakle ovo vrlo važno poređenje, dakle da uzvišeni Allah dželle šanuhu koristi vodu, koristi tu Božju blagodat koju mi koristimo za naš fizički život i opstanak. Gospodar svjetova je u stvari koristi kao primjer da nam navede primjer proživljenja koji će biti u stvari kada gospodar to odluči i kada se to bude dešavalo. Dakle, jednostavno gospodar nam daje da mi vidimo da imaju ti ciklusi postojanja, da ima dakle proljeće, da ima ljeto, da ima jesen, da ima zima i onda ponovo da ide sljedeći ciklus. Takav ciklus, dakle uzvišeni Allah u stvari spominje da se dešava i sa čovjekovom prirodom, odnosno čovjekovom suštinom.
Sljedeća stvar jeste da shvatimo da uzvišeni Allah dželle šanuhu je onaj koji kontroliše vodu. Dakle, uzvišeni Allah je onaj koji jednostavno kontroliše sve vode ovoga svijeta, kao što i sve ostalo kontroliše. Dakle, voda nije u kontroli čovjeka, nego dakle, čovjek koristi vodu, ali on ne stvara. Čovjek ne može jednostavno stvoriti vodu, ne može stvoriti kap vode, nego ovo nam je u stvari jednostavno jedan savjet da se jednostavno borimo protiv te iluzije samodovoljnosti koju nevjernici često puta imaju, negirajući stvoritelja i tako dalje. Međutim, dakle, kada se suočimo sa ovakvim stvarima, onda u stvari vidimo Božju moć i da bez toga ne možemo. Također, uzvišeni Allah dželle šanuhu, dakle, kazali smo, spominje vodu kao načinom kažnjavanja ljudi. Pa imate najpoznatiji primjer u Kur'anu Kerim koji se spominje i u Bibliji, jeste u stvari taj veliki potop. Dakle, veliki potop koji je uništio jednu civilizaciju, dakle, zbrisao je sa zemlje, a ostali su, dakle, ljudi koji je gospodar odlučio da ostanu, dakle, na ovome svijetu. I, dakle, mi smo svi potomci Nuha alejhi salatu vesselama, odnosno njegovih ljudi koji su bili s njim u to doba na lađi. Također, dakle, imamo slučajeve, dakle, da velike bujice, da veliki tsunami, velike poplave, da uzrokuju jednostavno ogromne štete u ljudskoj historiji, što nam je u stvari jednostavno jedna vrlo važna stvar, a to je da budemo svjesni Allahove moći, Allahovog dželle šanuhu kudreta, da se čuvamo jednostavno na koji način može se zaslužiti Božja srdžba i da jednostavno ne budemo nedugo kažnjeni na neki od načina na koji su kažnjavani raniji narodi, a na to nas u stvari uzvišeni Allah dželle šanuhu upozorava kada nam navodi te priče o ranijim narodima, dakle, i načinima na koje su oni u stvari uništavani. Dakle, ove stvari u stvari trebaju da nam na neki način približe zahvalnost Allahu dželle šanuhu na tako jednostavnim stvarima o kojim možda nekada uopće ne razmišljamo, kao što je voda. Da se spomene Allahu ime prije pijenja vode, da se zahvali Allahu dželle šanuhu nakon pijenja vode, da jednostavno razumijemo da je gospodar taj koji nam daje primjere kako u Kur'anu Kerimu, tako u stvari svuda oko nas. Samo o tim primjerima mi u stvari kao ljudi treba da razmislimo i da učimo od vode, bukvalno da učimo od vode. Meni se davno svidio nekada citat od Bruce Leea, koji tog poznatog majstora borilačkih vještina, koji kaže, budi poput vode, moj prijatelju. Dakle, budi bez forme, jer voda je takva da, kako on navodi tamo lijepo, dakle, kada je stavite u čajnik, ona se u stvari pretvara u čaj. Naravno, treba još nešto. Kada je stavite ovdje, ondje, dakle, ali jedno zaista fenomenalno poređenje kada on u stvari kaže, budi poput vode, prijatelju moj. Šta je voda? Voda je tako skromna. Voda je tako, dakle, skrušena. Tako je, dakle, i prilagodljiva. Dakle, voda je jednostavno prilagodljiva uvjetima na koje god da naiđe na ovome svijetu. Zato će kasnije njegov sin Bruce Leea napisati onu knjigu Budi poput vode, moj prijatelju. Dakle, uzvišeni Allah dželle šanuhu nam u stvari kroz kazivanje o vodi ukazuje na prolaznost ovoga svijeta. Dakle, ukazuje nam na sastavne dijelove ovoga svijeta i na mogućnost interpretacija, jer jedan od naučno dokazanih razloga starenja ljudskog organizma jeste u stvari što se između ostalog i naše ćelije u stvari oslobađaju vode, odnosno ne bivaju tako hidratizirane, nemaju vode u sebi dovoljno i jednostavno polako počinju da stari, da odumiru i tako dalje. Uzvišeni Allah dželle šanuhu, i s time ćemo završiti, između ostalog poziva ljude na razmišljanje pa kaže, ako vam vode presuši, ko će vam vodu dati? Ako vam vode presuši, ko će vam vodu dati? Dakle, gospodar svjetova jednostavno traži od nas da mu budemo zahvalni, da ga priznamo kao svog gospodara i da ne shvatamo vodu samo kao obični resurs. Naravno, o tome bi se moglo govoriti jer voda postaje sve važniji svjetski resurs. Vidimo koliko se ratova vodi radi nafte, koliko se agresija na države vrši radi nafte, koliko se prava ljudi kida i gazi svakodnevno radi raznih resursa na svijetu. Strah me je da će voda biti sigurno jedan od najvećih resursa za kojim će se sutra ljudi
možda sukobiti, radi kojeg će se sukobiti. Pa molim Gospodara svjetova da nikada ne budemo oholi, da nikada ne budemo od onih koji su nevjernici, koji ne priznaju Gospodara svjetova, da razmišljamo o vodi na ove načine. Između ostalog, nadam se da sam neke stvari uspio makar malo približiti i da će inšallah biti koristi od ovoga. Da vas Allah uzvišeni nagradi. Do sljedeće naše ove emisije. Svima se zahvaljujem pa nas pratite. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.